مرحبا تماشاوانین من هجام به برنامه چت بیجه لپیشبری ونه ام وی هفته لباتمانینه و امی بمجارا پولیتیکاین شرعی تایبت لپیشبری وبن کرم کن ام جنین باتمانیره در حق پولیتیکاین شرعی تایبت لپرسن خو بپرسن گلو اف پولیتیکاین شرعی تایبت بچاوایی هات بلاف کرن بچاوایی بلابو و گلی کرد گلی باتمانی لهمبر وان پولیتیکاین بچاوایی تید کوشن کرم کن ام بهبره بپرسن بهبره گفتاری بکن. مرحبا مرحبا سرچعبة سرچاوني شي قالك سباس قالوا عند در حق بوليتيكاين شرعي تايبت تشد فكرن يعني وكون جي تزانن قالك زياده بويا قالك بربلافتر بويا ونتفازنج بو وان بوليتيكاين بيجن چه جبو شرع تايبت ذاتن شرع تايبت جوختا شورش دست بكريه هيا لسرگل كرد جالي سيستمي و لی اما دما پیواجوی دا گرانبون خودان سر يعني او گرانبون کدان سر او بزانبون دکن بس ام ند فرق دنا شر تایبت شر چکداری گله کی زورتره شر چکداری مثلا تدزانه الهمبر کی شردکه تچاوا شردکه تپیلانلی شردکه بس شر تایبت د بنی و جواک خرادکه میناک جواکا منها چقص بر خرابونه چویا ملت دجی هورا بویا او هش بری زیده بویا لیست که بایزه زیده بویا دناب جوانه مده جوانه ما بر تنبونه برنا فحوش زیده بویا به همانوایی فحوش زیده بویا فایز زیده بویا دجیتی زیده بویا هر تشت ناف جواکا مدن ها زیده بویا صدام وی شر تایبتا یعنی اف میراث کی و شر تایبتا ایرو تیرو نشتاندن دناف جواکا مدا ابجی تشتکی تهلوکه یا از دبجم ام جبوه چار سری کی الهمبر و نکن جواکا ما تیک دجی بله لی تشتکی وصا هیا ام بیجن پولیتیکاین شرعی تایبت لسر همو گل تیمشاندن لی بطایبتی جوان و جن تین هدف کرتن یعنی ام بیجن بماتین هشبر جوان و جن تین هدف کرتن بفحوش جاجی به همانوایی یعنی بوان پولیتیکاین کو بطایبتی جنان و جوانان هدف دگره چه تخواستن یعنی آرمان چیه؟ آرمان جوارا زاتن خود جواک سر ملی جنه دایکی آواد بی جبکو دایک هبونا آوکرنا جواکیا او زاروکتینه دنیای او تربیت دکی او جوانا چه مزن دکی او جبوه گرانبونه ددن سر وقتی کو د لسر جنه هاتا پیکانی سر جوانا هاتا پیکانین او دگهنا خوستکی خواه جبو ویجی ام دخوازن حمو دایکه ما حمو جنه کرد دوی آلی دا بالدار بن یعنی سر زاروک خوب سکنن زاروک خو خوشک تربیه بکن بزانه بون وراکن و بجواکا و بکردیتیا و بولاتی و بآخا و بدن ناس کرن وی رحید هندروی وادا بچینن و زوب زو نو نخاپاندن اما دایکه ما زاروک خواه پشتگوه کرنا ذاتم دوی دما تکنیک دوی تلیفونه کی بخن دسته و زاروک دا او زاروک به حمود تشته خراب مجول دبی افتنه برپرسیاری دایکانه از باورمی باوانجی هیا یه باوانجی هیا اما بهتر ای دایکایا چما دبیجن دایک مدرسه مالیه جبکو دایکو زاروکتینه دنیای او شیر دده او زمان دایک زمان شیر دایک گرک او بدیه وقتی کو د دسپه کې دا زمان بدیه دا ذاتن وی کار به حمود شتی بدی و او زاروک کی پاقش در کوي ادب اخلاق زانا و در کوي وقتی کو زمانی وی په دجبیر کرن
هەموو شتی پێ دەژبیرکردن ئاخای پێ دەژبیرکردن وڵات پارێزیایی پێ دەژبیرکردن خودیتیاوی ینی جڤاکە مە جڤاکێکی کو هەردەم کولتورەکە مە هەیە ئەم لە هەفتوو خودی دەردکەون بە ئەقرەبایە خوا ناسکریە خوا بە ملەتێ خوا هەفگرتنەکە مە باو و کالێ مە دەوام کردنە حتا نەها کو زمان چوو ئەف هەموو پێرە دەچن ئەم دخوازن ینی جوانێ مەی کەچ مەسەرەن هاوەکە و vê modelê ku rûdkirinê carê seroka dibêje dibe rasmaliyê dinyayê ticaretê bi cinsê jinê dike wê dike reklam ji ticareta xwe re niha ev ciwanê me gihane wê astê bûne reklam ji va ticara re wilo bi vî tîpê ku xwe diberdin der medeniyet ne bi rûdkirinê ye medeniyet bi exlaqa bi zihniyetê ye بله و ده آخفتن خود بحث پیواژوی آشتی و جواک دموکراتیک کرد و گفت اره دهات مشاندن لید پیواژوی ده تشته که اوسا تونه بونه مینک اف پیواژو براستی جو بخوره هند تشتن دنجی تینه یعنی جیلا پولیتیکایان و جیلا نیزیکاتیان و گلک تشتن تینه بخوره و ام بیجن جبو وان پولیتیکایان ده پیواژوی آشتی و جواک دموکراتیک ده گوهرتنین بچاوایی هبونه یعنی نیزیکاتی بچاوایی بگوهریانه دوی پیواژوی دا من تادی سری دا جیگوت دا گرانبونا خود دانا سر شر تایبت جواکه دا جبوکو وقتی کو جواک چو هر تشت پیرد چی تشر دکش بو آزادی کی رزگاری کی تبینه وجوده بینه حاله یعنی تبینه جواک خورا وقتی کو ذهنیت ماجی ده هندروی جواکه دا چو یا هندروی جوانا دا چو او دگهنه خوستکی خوزانن کو ولاتی وی کسی جی پیره ده چه سروک ده بجه مب جوانتی دست بکره مب جوانتی بسر بکوین او جی وی جوانتی ایرو الهمبر مدن شغلاندن ذهنیت یعنی جوانه مت ندکن اف گران بوناوی از بجم گلکی تهلوکاوی هیا وقتی کو پشتی سچمه ده تدید اف هودا پار نظام کی درکتن به زارو که ما کشاندن دبن ناوی دین ده کشاندن قرآنه حرمتا مش قرآنه هره امجی مسلمانن امجی واجب خوی مسلمان تی پکتینن اما او دبن ناوی مسلمان تی ده جوانه متنه دکن دبن ده تشتکی دی ده هندروی واده ده چینن ام دبیجن اف تهلوکه هی بجه بسر دا اف هشبری درخستن تشتی اف قماری درخستن فحوش درخستن همو تشت بیره پشتی وینا دست بکرن بویجی تمام کرن ام بیجن جبوی تهلوکه کی گران هیا گرک ام هموش دهما خدا ایکو فهم دکه لسر بسکنه همو مال بات دایکو باب لسر زاروک خوب سکنه سر جواک خوب سکنه سر زمان خوب سکنه پکی برخستن کرن خور رخستن کرن جواکی رخستن کرن اب باندوره کی بچوای دلیزه لهم بر پولیتیکای شر تایبت او باندوره کی جبو گله کرد سرکفتیه اگر هر کس خونیزی کی و بکه رخستن تشته کی پیروزه تشتکی گلکی باشه هم جوالات مرا باشه هم جواکا مرا باشه هم مالبات مرا باشه یعنی ریخستن کرن تربیت اکید هندروی مالی دا آوا دکی وقتی تربیت هندروی مالی دا آوا بو او تربیت بلاوبونا خود جواکی دا چه دکی یکو جواکی پیاد گرجه او تشته نوز او هیمانه بله او تشته یعنی یکو جواکی السر پیا بگره او تربیتا رخستن کرنه بله ام گله کی سپاس کن مالا و سپاس خوش سرچاوه
بەش بۆ پۆلیتیکایên şerê taybet tu çi difikirî yanî li her derê Kurdistanê madeyên hişbirî hatiye belav kirin, fuhuş hatiye belav kirin û hê gelek tiştên wisa qirêj. Ji bo vêya tu dixwazî bêjî çi? Hemberî vîya ez dibêjim bira miletê me herkes li vê sûra barişê xwedî derkeve. Wextê ev sûra barişê ku destê xwe bidin hevdû ev qetlama hanîkê jî çê nabe, ev tacîz û tecawûz jî çê nabe, ev esrar jî çê nabe, her kesî xwe zarokê xwe mala xwe mehela xwe xwedî derkeve ev tiştê xerab çê nabin. Bangewaziya min ji bitûnê gelê Kurd re heye bera li xwe xwedî derkeve li serokê xwe xwedî derkeve îro dest ew banga serok bank kiriye herkes bira lê xwedî derkeve. İro ev şerê çipe 5 salî ev vî şerî dikin ti çareseriya vî şer tune. Sona vî şerî wê bariş be û em bihêvîne ku ew qas nedin paş. Çi qaroj bi roj çixet bê va heta serbiserê hew qas dîsanê didin paş. Çima didin paş, çima ditirsin? Ne bera kes netirse. Biraz zanibin sivê ro gaveke ev şer bisekine wê Tirkî ava bibe, wê Tirkî xweş bibe, wê ev qetl û qutûl rabibe, bi hezara îsanê me tên kuştinê boş. Mirê îro mirîşk ji gencê me qîmetlîtir bûne. Heywanek ji gencê me qîmetlîtir bûne. Çima qîmetlîtir bûne? Bela berpirsiyariya me tune. Bela em bi kes yanî ev ya henekê kesekî vê berpirsiyariyê negire ser xwe. Gavek ku barış çê bibe, xweşîkî çê bibe wê her kesî bibe wextê sifra hazir bibe her kes wer serî sifrî wê her kesî ji wê tengahê jî xelas be wê ev qetl û qutûl rabe ev tacîz, tecawûz ey diye em eyb dikin bijin em batmanîne em eyb dikin bijin evana malbatê van insana malbatê batmanî û van însanane ew qas me bedêl dane ew qas me can daye ew qas me tekoşîn kiriye 5 sal me aniye serbiserê em naxwazin êdî pîs bibe. Ew jî dawa çi dikin dibêj xwe xwe bixewsa dikin. Bera îsanê me şiyar bibe, bera haş xwe hebe. Ne ji bo me tenê ye, ji bo bitûnê dinyayê ye. Ji bo Tirk û Kurda teve. Bera êdî dayîkê Kurda, dayîkê Tirka heta vêga giriyane bera jî re pêştir nekirin. Bera xweşîkê têkeve dinyayê, bera barişekê têkeve dinyayê. Bera her bangewaziya min ji bitûnê milletê van îsana jî malbatê wan heye. Herkes zarokê xwe xwedî derkeve, herkes komisyonê mehellê xwe avak li mehellê xwe xwedî derkevin. Bera bes ev qetl û qutûl çêbe, bera bes ev şer çêbe, bera bes ev kuştin çêbe. Îdî şer me ji batmanê re, şer me ji gelê Kurd re û ji gelê Tirk re ev qetl am û şer di nava wan de ye. Ev tenê ne li Batmanê de li her derê Kurdistanê belave bûye. Her derî bûye îro ez li Batmanê me ez tînim ser xwe ez şerm dikim zane li çar perçê Kurdistanê li bitûnê Tirkî li her derî wisa bûye înşallah barişekî çêbe xweşîkî çêbe em gazî bangaziyê dayîkê Tirka dikin ê Kurda ê Tirka ê Ereba ê her kesî dikin bera êdî vî şerî bisekine bera êdî dayîk negirîn bera xweşîkî têkeve dinyayê em jî wekî dinyayê bijîn em jî wekî dinyayê be. Belê dayê te behsa pêvajoyê kir, behsa bangewaziya rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan kir. Ji salekî zêdetir e wext ji ser wî derbas bûye lê belê dewlet ca ji van polîtîkayên xwe didomîne. Ji bo vêya tu dixwazî bêjî çi? Yanî ji aliyekî ve aşitî bê xeberdan ji aliyekê din ve ev polîtîka li ser Kurdan bê meşandin dê wisa aşitî ava bibe? Ji aliyekî tenê ve aşitî çê nabe. Gerek her du aliya vebe. Binê re ev salekî serok apa gazî dike dibêje bera ev şer bisekine bera îsaneyê kuştinê binê çiqanî ew derdixin jî em digirin. Em naxwazin şer çêbe. Em dibêjin bera aşitîkî birûmet çêbe, bera ew jî gavkî bavêjin, bera ême tiştekî me sozekî daye. Tiştê em bêjin em ê sozê xwe xwedî derkevin. Serok hetanî ki emrî bî hebe wê pey aşîtiye be em ê ji pey wî aşîtiye bin heta em hebin. Serketnî jî ême be înşallah qeweta Xwedê û ez bangaziyam ji gencê me re heye bira herkes li kêleka xwe haş hevalê xwe be haş birayê xwe be çimkî tev birayê hevdûne bira îdî ev kuştin çê nebe bira ev qetla am çê nebe bira tacîz û tecawûz çê ne bira ev esrar ji erdê rabe bira ji nava vî milletî derkeve bese dinya îdî li ser me xeber dide. Belê dayê gelekî spas dikim maliya ve dayê. Gelek spas maliya van ser çavê min ratin her gavî em xwazî dikin wisa bigerin li nava milletê xwe li nava xelkê xwe em derdê xwe bêjin heta tu bêje derdê me em sê şev sê ro bêjin neqede em car navşa û derdê me jî derman kin mala ve ava gelek spas hatna wejim ki zafkê Gelek spas em ê hewl bidin ku wê tiştê pêk bînin. Gelek spas. em ê pey dawî doza xwe welatê xwe şerefa xwe heq û hiqûqê xwe û xwîna xwe
دای نها ام لباتمان نه و برازیل لباتمان پولیتیکای شر تایبت گلکی زیده بونه یعنی ام بیشم وان uyuşturucuyan فحوشان گلک زیده بونه جبو وانه تو چه دفکری تو تخوازی بیجی چه گلو جبوی وانا قزم بلا مالبات مال زاروك خود داري جي بيسيتي داري خد جي خوشي هيا جي باشي هيا جي سربلندي هيا و ام هيفيتك جناف دار كذا بولقيتي اوا دولتي يا هال زاروك مدكن ما هال زاروك خو هاب بلكي خلاص بكي بلكي ام جي بيسيتي دار كذا daha çetre ولی دای چما به تایبتی لسر جوانان وان پولیتیکای خود مشینه مثلا چما مادین uyuşturucuya هشبری اقواسی دناف جوانان ده بلاوت کن اما هر کسی زانه دولت ده قنز جوانی مسئله خورا نکن جوانی من گورا و خوا نکن جوانی من تشتاری راز دن نچن دولت و سالی دکه وشی مجبور دکه عاقل ده چه عیشی دکه یا هر کسی زانه تشکیل راست و نباشه لقو که اول دولت و سالوا دکه لیج علیه که دمشه پیواژو دمشه پیواژوی اشتی دمشه تاوی پیواژوی وان پولیتیکایان وسا زیده دکن دناف گلده ماتنه زنی به سر مالبات ما وصابه که قنه راز نبه ام هیوید که راز به ام هیوید که براتی چه به یکیتی چه به خوشی چه به مافی مهبه ام هیوید که سروک درکه دم سروک درکه دنیا حمی راحت کرد هر جی راحت کرد مثل باویه نها کرد جینا راحته دولت جینا راحته هر کس نها نراحته دم سروک درکه راحتی ها ایش الله چه به ام هو بگری ام جار که دو جا گریانه بس ام زعب گریانه ولی دای دوی جوان چه بکن دوی گلی کرد چه بکن مثلا اقواز پولیتیکا تین مشاندن اقواز تشتین خراب دناف جواکی دا تی بلاف کرن دوی گلی کرد مینک لهموری ویا سکنه که چه نشان بده گلی کرد هاش زاروکی خواه به دوی زاروکی مبر سر یا راست زاروکی من نخرابن دولت خراب کرنه زاروکی مبر سر یا راست زانر یا راست که خوایی در کبل مالبات خوایی در کبل مالبات شهید و شروان خوایی در کبل جوی پیسیتی چطور تره اموی دخانزی ولی ده گلی کی سپاس کم مالت آبا خوش خیر هاتی سر چعبا هاتی خودی چه کرابی گلون وکی جنه که جوان نه روش باتمانی بچاوید بینن یعنی جبر کنم دما کو دنیرن لحه لهر دوری کردستانه لی بتایبتی جی لحه پولیتیکان شر تایبتین مشاندن مادین هشبره فحوش او هر وکیدن هم وانه چاوید بینن یان براستی ده هر آلیه ده دخوازن وک باجارن کردستانی هم ببیجن جبر کو ایله جی باجار کردستانیه یعنی مروف دکاره بیجن به هر آوای ایریشن هوانه سر جوانم به تایبته جبر کو جوان پیشروجن او جدزان کو جوان پیشروجن جبروی شرن تایبت هر زیده سر جوان هر وها سر جنین جوان ادمشه یعنی ام وی بچاویم خوش دبینن یعنی د نوچه یاندش خو پر کسی آگاه داره مثلا جنین کو بجم دکوین نوا هیچ بیرد دکوین نوا فوشه مخابن به هر آوای مروفان برچاو ده دبینه یعنی افجی به تایبت مروفت کاره و سابجه یعنی دالی اولهیه دام بیجن دالی امنیت دام ببیجن براستی یعنی مثلا دو دما کو تو برتک یک نشان دادی تو دبیجی که افتش نراسته تو بخوازی آستنگی درخی آنجی بیجم لکولانان مثلا مالبات هنه دخوازن جکسین کو هشبیره د فروشن را ببین آستنگدار اما برتکین پر مزن دبینن yani diçe haya bejim mixabin diçe haya kuştine diçe haya ledani yani jewe datırcı demeşe mesela em dikarim mina kan jî bidin yani em pir malbat tara pir kesana da axim dibin ki em bertek nişan dedin ha ko tedî dibêje ki ya min me gilî dikin win digerin emniyeti ama dere pêş te dixin dere paş te diberdin yani pirskirêka wî براستی عالی اولهیه ده هیا یعنی مثلا گل دخوازه برتکان نشان بده لی مخابن لهمبر برتکان ده
کسین کو بجم حوجه بین گرتن آنجی بجم برتککن مزند عالی دولت دا لهم بری وان بسکن نه یعنی او بخواد بجن یعنی موان بچاوین خو بگوی خو بهیستیه یا اون مگلیجی دکن ام پیش تا دکن ما پاش تا در دخن یعنی بیده کسین وصاب جدر وادا تو دنیری مثلا کسین نجبات مانی مثلا وی روز من مالبات تکرار آخفی یعنی مالبات دگود کی اف کس جمره گوتی اجی سامسونی هاتمه يعني جدرتن ومداخله في باجارت كن اري مثلا او كاز دقول كي من بخوا برسيه ونتشما يعني ازورم لباجار وتشتكي وصابكم از جوانين و بهش بريرا او بكم وبيمجي بكم ونتشيب او بكن او جي بخوا بنشونا كو دولت بك وبرا قزانش بك ازدكم يعني وصا تشتن جور بجور يعني شرين طيبت براستيجي ده هر آلية ده ایریشکی پرمازن دکه لهم بری و مروف دکاره چی بکه تنی مروف دکاره مثلا بجم هشیاری یک بده مروف بجه که اف چوایه چی تینه چی آسیان جد کسک داد چی تشتن چی درتن حاله دم مروف فهم دکه که هیچ بیره بکار تینه و مروف بکار به پیشی دم ده حاله بکه و هر و هم مروف جوانا ریخستن بکه يعني دبي عليه ده حوجه خباتهم برمزن ده هر آلين قاده ده مثلا کس نکاره بجه افکاری وی پارتیه افکاری وی گلیه افکاری وی مالباتی آنجی وی کسمیان تشتکی وصانینه افکاری حمی گلی یعنی حوجه دوی علیه دا مروف پسپور به عمرو بکار به چی علیه دا هول بده کو اف مجار براستیجی دور بکوژی کسین وصابجم جوانان جنان یعنی از دکارم وصابه بجم بله موسى بيجم ودمي يعني الحي الدرسمي اللجي الشرنخي الجلك باجارين وسا كردستان ده أبوليتيكات مشاندن لي وكما دسريد جاني سازمن بطيبتي جنتين هدف كرتن يعني جبر چه جنتين هدف كرتن وجند في لهمبر في كي سكنه كچواني شام بدن يا راستيا خدا جن دما فرد به هندكه يعني مثلا از بيجم وك جنك جوانك ومزنه مالما اجي خوشون دا كي پرورده دكم يعني كي من فتشتان فرد بخوش كامل يعني انجي كو زارق بم دايق يعني دايقا من هبه يعني از دايقا زارك من اوج من فرد به يعني جبروي هر تم ايريشكي مزن بطيبه سرجنا هي يعني جبركو جن خوشيهين ببه خوشيهين دكه اف تشتكي اوكا وتشتكي وصايا جن يعني دا آفرينه ده هر قاده جیانی ده هر بشه جیانی ده آفراندنی وی هنشوا یعنی میناکی وی پر هنمروف دکاره بدهجی هنی دو درجه یعنی براستی هر کسی کو جوی دزانه دما جن فیر ببه فیر دکه اجبر وی حوجه کو جن دوی علی ده پر بالدار به جبر کو ایریش هری مازن سر جنه دکه مثلا ام پناسه قاورما ناموس دکن بجنه ته پناسه کرنه وسا yani her وهاد بيجن كي ام جلك انجي مالباتك بكي دكارم بخينن بكتشاوي بجناوي اف هشمنديه كي نراسته تقاس نراسته اما اف هشمندي هي مخابل اجبر في هشمندي ايريشن هاري مازن للجنه لجوان جن تكرن وهر وايوكي كوم جو قاورما ناموس جبركو بجنه بيناسه دكن تشقا بكاربن بن بي بكن هوقا بن بي دكن اما حوجه دبي علي دا جن ده هر آلیه دا خو بزانیست بکه و خو بپارزه یعنی از دکارم جبوی بی مجاری وان ببیجم ام گلک سپاس کنم برای خو بدن حوالا خو دن حلا او چه فکرش بو پولیتیکای شری تایبت بله براستی جی اویا بسکریکه که گشتیه یعنی وک حوالا ما سفداجی گو مرف وانا گلکی تیشی یعنی تو وک جنکه تو وک مروفه دما کوت تشتي قريجي بفيرنجي دبيني يعني ايدي وصاهاتيه ويد دمك وصا كنت نكارت كوتشو كولان عند بمشي بريتي بيرا من مثلا بزاروكاتي ام حتى ساعات دوزدا يكيجي ام تقاريبون تاخخوا بازادي بمشن لي مخابن ايرو تشتكي وصاتنا حتى كو ام دمشن يعني نتهني جن ميرجي براستي نويرن كوبري وهرن چركو سي چار غاوا تاويجي تقصت البشتا خود ميزينه تدبيجيكا بركو قريجي همو جواكيت كبن باندورا خو نمر بلي راسته درونيات تخرات كي دهاتيه استك وساكو باورينه مايا مرف ايدش كسي نكاريكو باور بكينه وسا بريت دي كسكي نيز جيبونا تجي حزت كر تريز قردت باوري اجاش بروي كيفان شريق ريش از هيفي دكمكو بداوي ببن يعني بهر اواي مثلا تليدلني جوانن وسا باقجن وسا خوشكن كود كدنا استك وساده يعني تدلنا كلوان ميزينه براستيجي اجا طيبتي جن مثلا جنين جوان
دمك بيش تبو من نوچيكي مثلا مدي تبو جنين بفيرنجي دماكو مرض بيني براستي وك جنكي وك مروفكي مرض بيدي شي يعني واز هيفي دكمكو فانتشتاج هولي رابن يعني مرو شو دي جولي رابه منك هفالا وگوته خوری خستن کرن خالکی گرینگه لهمبر پولیتیکاین شر تایبت هون چاره سریه چه دبینن بله از چاره سری یکمین د چانده دبینم یعنی الگوری من کو مروک الگوری چاندا خو تف بگره چاندا خو بزانه به براستیجی مثلا تدی چانده تنه هین کس الگوری تدی اموره که انجی وک هنره که دار دخل لنا چاند حمیه رابون رونشتاندنه اخافتنه اسلوبه طرز يعني مثلا دما مرف لید میزین براستیج اجا چقاس دچی جواک شوی چاندا خو دور دکوه او چاندا نکو مثلا تدی دما لگوندان او حسكرن هبو او خودي دركتن هبو يعني بهر اواي اما مخابن دماكو باجارواني د سبيكر يعني او هيلا باجارواني زيده قريجي جيب خورا د سبيكر اجا چار ساري الگوري مكو مرف لوي چاندا خوي رسن وغيري نكو تني مثلا زبيجم بچاندك وسا برواجي چاندا خوي رسن وكو وغيري جوانن من طيبتي مثلا جي چاندو هنري هيل هر باجاري هرن خوفير بكن لوي دري وي تقصد كاربن كوبجيكي يعني هلبته رخصتن بوين بهر اواي وغرينجا يعني وك حوالا ما سفداجي غوتي نتني بسكريكا از بيجم باجاركيه بسكريكا ولاتكيه دما مرف ليد ميزن مثلا ام دبيزن دبجي لاوروبا دمي دنجي افتشتي وصاب بيري بفيرنجيت قومن يعني افيا براستيجي مجاركه غرينجا ونظام چما كزدتر خوديله درناكه سازينه دزگهن وبهر اواي يعني غره براستيجي امل بدن هف وقت جواكي كولفان جوانا لفان مروفان خودي وري دركتن اوي گلكي باش چه بي بله هری دویست خوازم وی که بپرسم یعنی وکونجی دزانه جالیه که دمجب پیواژوی اشتو جواک دموکراتیک تیمشاندن گلو تبی و پیواژوی وان سپانم به ویاوی قریش من چاد بینن یعنی مروفت کاره پیواژوی دموکراتیک بوینه آشتیه به وان پولیتیکایم بمشینه بدومینه يعني الجوري مثلا دما اري بيفاجو مرف كيف خوشتك هيفيه كي دي مرف لي البوني ويجي غير مرف وقت غوتي مثلا تشتنجي اجا ورن شار سركرن دماكو مثلا تديت اف تشتي بفيرنجي وان تشتي قريج فايكم دبيجن اي طيبات كوج هولي راكرن شخوي دمي ام بيجن كو راسته آشتیه که ماینده آنجی دناف جواکه ده وکهویه که یکیتیه که هاتیه لی دماغو حتی مرفانا نبینه جبرکو بسکریک هلبته وی هبن يعني حتى أنا مروف هبن جيان هبن ويب سكريك هبن ليه خوزيت هني بسكريك مثلا تشب الزاني وصاب سكريكي وقت زاروكات يا ما إيه بتشوك هبونيا أو بنياني نكو بسكريكي مثلا عمليت نيرن براستيجي إدي د برا هفدو تعامل ناكي يعني كماسيك درتي تديكو همن بريا شرفة أو كرن يعني براستيجي حس كرنت تشتكي وسا خوشك ومرفض كارن جف حسبكن يعني ام تشما ام حميل فيج يعني ام تشما هفدي تعاملنا كنكي يعني ام اجالك وحسبكن ام خوزاي حسبكن اشترى ببيجم ام جهر اواي ام كوش هفدي حسبكن ام يتكاربن خوش ترجي بجين جبركو جيان سر حس كرني هاتي افاكرن سر خوشكي وباقجي اجبر في كيجي الغور يامن دماكو مديكو هركز براستيجي جف حسدك ودميت تكارب ببيجيكو جواتك براستيجي اشتيانه بكاتيه بله ام گلکی سپاس کم مالیا و پرساق گلک سپاس هر بله تماشاوانین من هجا ام وی هفته یجی به مجال پولیتیکا انشار تایبت تاخو کولانین ایل حیدبون و اما تنداویا برنامه اخویا چد بیجه هیا برنامه کیدن و مجاره کیدن ببینند نف خیر و خوشیه ده